ban Ghana ha ene abodi mu nyansapa yen Kenya Emeritus Professor Apostle Dr. Engineer Safo no ana mfie aduasa ne training ofibia kwa na wie ya odan dwumedi ahodo awaye edi sempanyifo enhwe na mpanyifo aba CB mprimprin Ghana mampanya bedi chi Jane Naana Opoku Agyemang yen hwe mfie dumie no atwam obepia sensem okan ene di akosie ende ami onye mo ho kire de da mama kan ndanye emiro otodo ba sa da ma fashe mebopo ya ase ni nyina mo hunzama o hye mo nkura ne pi na megizi de o hye nyina so nkura no o hye nkura kire de nzama wo ho ebibifo ye botum ya ye na hena bakosam so kire hende bebia ye fi amanze hu na ye hu na bebia ye bodui nzama pi wo ho ye nyimiye nzama pi wo ho a aye fa ndo ofi abrofo ho na obai nso hwehwe mu kwa ekire hu de ofi ha ofi ebibiri mansa na okopo ya abrofo mu a wo kekire ho wasa na woza abrayin nsi ye dwene ho dama na ehu de azenepo ncho ye hwa aheneza na yebotum so yaye nsi aposo ye da wase de awa kire de oye nokor de yebotum yaye na ne kase na sopo owo ye na enyim fa so gina amena awo yendo sesi a bebe ye du wo ye ne mam wo ye manem wo ye ne bibi manimu ya kran zamo dudu ehe nyina ye tena he se ye ezi nokore mi ahwe he ne da empa ya dado sabi ezibana ye di ntara ye hye ejuma mpo ya kɔ na aza ye di ye ejuma na edwene ho di ehu de nzama na ye kra no dɔso na ebisa wo ho de na nzama pii a ye reze ye ejuma yi no mu henze na nche ye botum ya ye na si etum ya dwene dam na ye di ye ejuma ye di ejuma so a nche ho na ebe ho de yamba no wo yi nko school wie yamba wo ho kaw akese na wo wie mbetena fie na ye pension sika kakra wa aka no so yensa na mfa nhwe won ni nyina gina ehe nyina ye ndo fa wo ho a ye botum ya ye ntima sre o me yan sha sende ye kra ye ndurumpo he nan tada mamrika efi mo ye fepo ono sumpo ye kra ye re ye do echi ebusuafo edi nyidi ma masre o me yan sa ne na echi kakra ye mbrefie